Sekaraos deui. Mendingan sugan geus lah. Aduh Gusti, karaos deui. Aduh, karaos deui Gusti. Aduh. Ikhlas memang ikhlas, ridho dengan jodoh, nah ieu hate. Oh, pikiran. Kasih doi. Sebuah poe ya budak tengah dele-dele. Mana nya? Gil, kemana? Pi. Ada kayak masih doi. Dia nggak bela. Yah, kau beneran. Oke. Yah, kau beneran ya aing ngopi. Belum tentu di si doi. Aya kopi. Nah, dia ngomong kopi. Oh, apa sih tadi nawarin kopi? Nawaran doang. Dasar di Medan. Suga teh nawaran kopi. Oh, selain orang Sunda wae, dasar jelema edan. Sia Medan mah. Mending ngopi deui. Nah, sorangan wae. Euy, jelema nanya. Mendingan sugan. Namanya. Aduh. Henteu. Nangis we. Doi. Assalamualaikum. Salam. Sih. Assalamualaikum. Salam. Sih. Aing mah. Aduh. Euy. Buset deh. Goblok. Sih ka mana wae sih? Mereka ketemu. Kabeneran. Tah, Diuk. Aduh. Saya. Kunaon sih eta? Yang kalana beuteung. Aing modal wae. Modal wae. Itu barang can. Can puguh. Ih, sebelah ubar make pentil. Naon? Itu jambu. Ubarnya. Heeh. Dia kan Lain. Cocokeun ka Polsia. goblok sekalian duren. Kan langsung mampet. Kabeneran sih datang. Mana kita aja. Jo. Masih cedahar. Kan, Buset karunya amat. Terus aing kuat laleus ieu dah. cedahar. Heeh. Ayo ke, mana balikan nih. Mun sangu, Heeh. di ayam goreng mun ayam mah nya. Ayam goreng. Heeh. Aduh, aing mah ayam goreng mah eueuh. Aing di mah ayam enggak harus kabeh. Buset, Ayam goreng mah eueuh. ayam kir goblok. Ayam hirup. Heeh. Eta mah aing mah engge ayam goreng, ayam nu geus digoreng. Sugan aing mah dengan ayam goreng teh dengan ayam nu hirup. Tadi aku belikeun obat tah. Obat. Heeh. No, manjur. Heeh. Oh, terus siap. Obat naon lah pokona nu penting mampet aing ieu dah. Oke lah, siap lah. Kita mana? Duit sian lah. Siapa korma kita? Duit aing kana wae. Duit aing cair. Beja sama sana make petil jambu ah. Bodo amat, mau balikin ya. Oh, Aduh. Anjing, sorry, kagetak. Aduh, kok itu kuat. Wah, teh. Buru-buru. Keluar tak budak, sikeun mah dibukur-bukurna. Ih. Kamu geus meunang, tinggal ieu aya obar ka mana neangan. Kok? WhatsApp lur. Terus di mana? Terus warung aing. Terus warung. Terus di mana sih? Mulai dengan sawo jeung saya doi. Saya doy. Heeh. Emang cendar saya doy. Can. Heeh. Isi wae ta budak. Bisi wae. Heeh. Sakarunya amat saya doy nya. Heeh, aing keur neangan ubar ayeuna. Yang ubah ya. Heeh. Cahaya mau ubah. Boga sih solusina. Boga aing. Ya, ubarna. Ya, aya ubah ta. Ubarna nih, Bo. Di Korea ketemu bacana lagi. Mangpat langsung iya ubarna bener. Langsung rapet pokoknya mah. Oh, gini di Korea tuh bacanya ke Korea. Ini buru gara ke saya doy itu. Barunya anjing wae. Oh, itu nya. Langsung rapet. Bener rapat langsung gitu ya.
Anu nya banyak. Aing gitu ya. Oke. Ayo. Pun, Pak. Ayo. Nah, doi, saya nama caga suka punya mah ya. Bahasa lagi Korea. Tuh, di Korea. Tuh gambar lagi, awe lagi garelis itu. Pasti awe garelis. Obatnya kayak manjur ya. Gila. Kan hubungan aja awe garelis ya. Dua mata. Ayo, doi, aing geus boga ya obatnya ya, doi ya. Doi. Doi. Ya budak sudah malah nih budak. Buah-buah pisan apa? Wah. Ini sukanya. Amanah si Agil. Budak teh ya. Doi. Doi. Goblok di tukang. Aduh, awalnya aing. Satu dari malam dia malam. Hari bawah tukang laut. Doi. Goblok kemana sih si Agil teh? Doi. Hah, ini kok sini pantai lagi? Wah, pingsan lu. Ada budak dia. Aing masuk banyak muter-muter. Aduh, ya udah kemana mantap nya. Ya ada pau di tukang. Suka dari tukang suka nanya weh. Buset, set Goblok. teh. Masya. Si nyeksa aing. Ih. Betul aing keur Ya, nyeri. menang ya. Menang sama ya. Ya, Kata siapa? Ngetere cagur. naon gilnya? Aduh. Nah, eta dengan sama mana? Naon gilnya? Oh, iya. Agil. Siapa sih eta? Dah ada lah. Darela. Namanya kan ubar, dah ada lah. Aduh. Nah, mantap. Ih naon? Sangu. Buset. Kejep-kejep ke aing ya. Saya kan baru boteng. Aing. Nah, eta China. Saya mesti kabelan. Ayam mana? Ayam nama eueuh. Ayam gorengna wah. Ayam gorengna. Aing mah. Ayamna. Ayam bandeng aya we dinya. Aya bandeng mah. Cumi, Aya. jengkol. Aya. Ya tuh pakai bandeng ke cumi ke jengkol ke apa? Apaan cak sih saya ayam goreng. Da kok itu dibelikeun da sia minta ayam goreng doang. Itu ke lamun aya. Kan eueuh. Ya kira-kira tuh gila tuh. Geus dahar nu aya. Kan kita lagi nu aya. Ya bandeng atuh lah. Jangan kadobatinya. Dar. Siksa beuh. Dar. Udah gua pasakan China. Ah, buset. Sorry gini, supaya cager. Muncrat gini euy. Siapa ah? Enak. Obat apa dah? Hah? Obat. Obat. Ya, obatnya di Korea manjur sih. Korea. Oh, Wah. cak si eboge. Yo, obat manjur bikin rapat. Oh, mantap bukan apa sih? Ngising sia. Langsung rapat tempel sia. Halus. Yo, di Korea langsung. Heuh, geuning ti Korea. Heeh, nya. Aya teu ngarti eta bacaan naon. Itu ngerti aing baca. Heeh. Ya. Korea. Heeh. Manjur artinya. Manjur. Bukan main. Nuhun gilnya. Aduh, ayam gua buat turun cepet banget teuing. Itu aing atuh sia mau ngawal hanjakal mau obat terus aing mah. Ih. Tapi sia teh goblok teuing. Kunaon sih? Ini buta huruf teh jahuan ieu teh lem Korea. Lem Korea. Atuh aing salilana moal ngising goblok. Ya, dengekeun ku sia. Ari ubar mata diubaran di mana? Mata Di mata kan? Lamun nyeri ceuli, diceuli. nya heuh, tah lamun sia ngising wae ubar di mana? Bol. Nya heuh, berarti ieu kegunaanna ke di bool. Atuh aing salilana moal modal goblok. Teu bisa make. Cor aing make. Sia mah kuat tenan mah ku aing dibelikeun. Kurangan. Anu modal wae aing kita make. Tapi lumayan oke sih. Jika ngelem bibir anak aing mah. Tapi jajan melulu.